vrste aditiva u dozvoljenim koncentracijama pojedinačno. Ali šta je zbirno? Kako deluju aditivi koji smo uneli mi u toku dana u ukupnom unosu? Kada imamo 30 aditiva danas, 5 iz hleba, 5 iz ovoga, 5 iz onoga, 2 iz ove namirnice, i uneli smo toliko aditiva. Kakva je ta kumulativna vrednost? To je problem. To još niko nije ispitao. Još niko nije to utvrdio kako deluju aditivi na nivou ukupne akumulacije. A sigurno da deluju loše. Nema dileme oko toga. I zato se vade predoljači, mi smo stavili dozvoljenu koncentraciju aditiva. I da, po jednom aditivu. I kakvu interakciju imaju aditivi međusobno u našem telu, kada uđu u tako velikom broju. Šta se to dešava u procesima, hemijskim procesima, biološkim procesima, fiziološkim procesima u našem telu, u sve ostalo što je u našem telu, hrana, voda i tako dalje. To još niko ne zna. A siguran sam da ne može biti nešto dobro, zato što to nije naše, to nije hrana koja je vekovima uzimana u čovekoj ishrani. Pa valjda po ovim novim bolestima vidimo da nije dobro. Bravo. Znači, vidimo da sada se svi govore o bolestima i kada se pojave na televiziji ljudi koji govore specijalisti, samo se javljaju oni te ovo, te ono, te ugrađen stent, te ja imam dijabetes, te ovo. Niko ne govori o sprečavanju nastanka bolesti. Znači, mi obučavamo sada stručnjake da se bave bolestima, a o prevenciji nema ni govora. A naravno, prevencija je ključ za kako individualno, tako i za zajednicu, nešto ključno da imamo dobru i zdravu naciju, dobro i zdrave ljude i uz to mnogo manje troška. Ali, očigledno da se o tome ne vodi puno računa. Ljudi nešto nemaju tu svest. Da se vodi računa više, ne bi se po školama prodavalo to što se prodaje. Trujemo mladu decu. Meni se to desilo sad kad sam išla po lekarsko uverenje za autoškolu i otišla sam u dom zdravlja i šokirala sam se. Vidim, ljudi samo pričaju o tome koliko su operacije imali, ne znam, jednom otekla noga, jedan ovakav, jedan onakav, a pre toga uzmu da jedu, ne znam, neko đubre iz pekare. Pa, kao prvo ne vode, vidi se da ne vode higijenu ni o mentalnom zdravlju. To je kada se neko potpuno samo prepusti tome i onda se čudi što operacija, što operacija. Tako je, neverovatno koliko se tu zatajilo i najgore što teško ide šta da se promeni. To više se individualno, eto tako, ljudi se interesuju individualno da promene nešto, ali na nekom globalnom nivou ništa. Toliko je sve to moćno i jako i pa zašto? Zato što ti aditivi stvaraju osjećaj, stvaraju te receptore za ukus, uvode u zavisnost i onda uvode i mozak, određene centre u mozgu uvode u zavisnost. I to jeste cilj predoljača da ti napravim proizvod koji ću da ti prodam, ali da ga koristiš dugo, a ne kratko. A to radi i beli šećer zavisnost? Naravno. Kada jednom probaš taj moj proizvod, možda ti neće biti najprijatniji, ali kasnije, Boga mi, znaš kako lepo će to ide. Onda će se to ugraditi na te receptore na membrani ćelije i receptori će dobijati signal da je to okej. I onda ulazi polako u naš mozak i stvara se zavisnost. I posle toga lako se uhvatimo tog proizvoda. A onda teško možemo da promenimo to. Ali isto tako, kada pređemo na zdrave stilove života i kada pređemo na pravilnu ishranu, isto tako izgrađujemo ponovo naše receptore da to prihvate i da im ta loša hrana bude prosto odvratna i da ne žele da je jedu. Ali to mora da se sada uloži puno truda i rada na tome da sada preokrenemo stvari u drugom smeru. Jer mnogo manje se nudi onoga što je dobro. Da se više toga nudi, onda bi već od malih nogu
djeca se navikavala da jedu dobru hranu, zdravu hranu, ali šta kad toga nema? Kad se to slabo i nudi i što kažeš, treba svest da bude tako visoka da mi imamo ponudu drugačiju i da drugačije reagujemo na tu ponudu. I onda bi to bilo drugačije. Međutim, ovako ne. Šta će dete u školi kad se nudi to i to? Izlete na časa, umorni, dekoncentrisani, uhvati se čokoladice, uhvati se nekog napitka, uhvati se pačak pice ili nešto onako brzo, jel? Smokija ili možda onoga čipsa i tako dalje. I to je to. I onda stvori naviku i tako dalje juri za tim. I to je taj problem. Znaš, imaju ljudi tu često predrasudu da je zdrava hrana, skupa hrana. To mi se baš često dešava, mi kažu, evo imala sam baš razgovor sa koleginicom na poslu, ona mi se žali, ona je stvarno onako mršava, a ima samo tako oko trbuha nekako deblje. Ja rekao, mislim, to je definitivno vezano za stil života. I ona mi kaže, pa sve je skupo što je zdravo. Ja rekao, baš, čovječe, kako to, a ti uzmeš za užinu nekog, mislim, ja ti vi kažete, nema užina, ona kupi neke grisine, a mogla da pojede tu jabuku, jer imamo jabuke. Ja rekao, pa što ne zameniš samo ovo sa ovim, ona kažem, popravo si jabuka, 20 dinara koštaš. Pa, to je samo prosto jedno ublažavanje svog stava ili opravdanje za ono što činimo loše. Samo opravdamo time svoj stav. Kao sad je to skupo, pa nije. Pa da li je skuplja jedna kesica čipsa ili 1 kilogram šargarepe? Da, to. Naravno. Ili mnogo šta drugo. Imamo tu puno. Povrće, ošte su jeftine namirnice. Vidimo iz izloženog koliko su to zdrave namirnice. To najjednostavnije u stvari ili voćka. Da li je skuplja jedna banana od jedne čokolade? Pa nije. Ili bilo šta slično. Znači, nije to. Ima neko zdravih namirnica koje su skupe. Ali mi ne znam. Ali nije samo tu problem. Iako je skupa namirnica, ja ću pre kupiti recimo organsko meso juneće koje košta 1000 dinara, nego ono koje košta 600-700 dinara da nije organsko. Zašto? Zato što ću da podelim to, pa umjesto 5 porcija ću da napravim 7-8 porcija tog mesa ili 2-3 porcije pa ću povećati na 3 porcije. Znači uzet ću manju količinu, pa će to ispasti isto kao da sam uzeo i veću količinu onog lošeg i dao istu količinu para. Znači tu je problem što ne koristimo navika, će uvijek da te vuče kao ono što si već ti u sebi stvorio i izgradio. I onda će, uvijek ćemo naći opravdanje, aha, bolje ovo. Pa da nije bolje ovo, uzet ćemo manju količinu, a i ne treba nam puno hrane. Hrana nije neophodna u tolikoj meri koliko je mi koristimo. A pričali smo o tome zašto koristimo toliko hrane. Zato što nemamo dovoljno energije. To je problem. Mi unosimo hranu, ali ne stiže do ćelije. Izgubi se usput. Ne stiže hranjivi sastojak do ćelije. Blokada. Niz puteva imamo niz blokada imamo tamo. Susretu nas tamo neki specijalci pa kada ne možeš dalje. Tu ćeš da se zadržiš. To je problem. Znači hranjivi sastojak ostaje zarobljen u nekim drugim prostorima, u intraćelijskom prostoru, u masnim ćelijama. I ne stiže do ćelije. I mi nemamo energije. I onda sada mozak kaže, daj hrane. Uzmi nešto. I ti uzmeš opet. I opet nemaš dovoljno energije. I onda opet uzmeš i onda već počinje da se upliče i naše mentalno i emocionalno stanje. Pa mi onda iz emocionalnih razloga počnemo sada da uzimamo hranu. Jer nam to nalažu naše emocije. Postajemo depresivni, postajemo anksiozni, nervozni, napeti zbog nedostatka hranjivih sastojaka do naših moždanih ćelija i do naših hormona i onda imamo problem. Ajde novu hranu, sada se emocije uključuju. Pa mi emocionalno počnemo da uživamo i uzimamo hranu i onda počnemo i da uživamo u tome. To su ti problemi. I zato dobijemo na telesnoj težini. I zato, ako smo sedeli u foteljici koja je bila normalna za nas, mi sada ne možemo više da sednemo u nju. Mora da se proširi, izlažemo se novom trošku, mora da kupimo novu fotelju, veću.
jel? I jednog dana ne može da uđemo ni jednu fotelju. To je taj problem. Znači, moramo da uzmemo onoliko hrane koliko naš digestivni sistem može da dobro obradi i da, znači, ne treba velika količina hrane. Ja sam radio jedno istraživanje na osobama preko 90 godina i onda sam, zaključak je sljedeći: osobe koje imaju sada od 90 do 97 godina imale su malo hrane, koristili su jako malo hrane, ne puno, pomalo, ali kvalitetne hrane, prirodne hrane, hrane iz prirode, iz okruženja našeg. Imali su fizičku aktivnost, znači znali su da potroše tu energiju koja se stvori. Pa zašto mi jede? Pa da bi se kretali, da bi mislili, da bi razmišljali i kretali se. To je čovjekova fundamentalna potreba da se kreće i da umno radi. I tu troši energiju. Ako mi ne uključujemo mozak, znači nemamo umni rad, i ako ne uključujemo naše noge i ruke da se krećemo, pa kako? Šta onda se dešava? Gde ide ta energija? Ide. Ne proizvodi se, to mi jeste stvar. Znači, ona se ne proizvodi. Ide, tačno, znači, ide u gojaznost. To je taj problem. Idemo dalje. Znači, spomenuli smo te namirnice koje uglavnom su dobre u smislu tih kiselobaznih reakcija. A sada vidimo upravo te proteine. Znači, proteini životinjskog porekla, svi proteini životinjskog porekla stvaraju jake kisele reakcije. Jake kisele reakcije. Nema izuzetka. Svi šećeri stvaraju također jake kisele reakcije. Znači, obrađeni šećeri, rafinisani šećeri stvaraju jake kisele reakcije. Med domaće kvalitete, koji nema u sebi tih dodatnih šećera, stvara umerenu bazne reakcije. Znači, ovi šećeri koji se navodno prodaju kao zdravi šećeri, kao što je fruktoza, dekstroza i tako dalje, isto stvaraju jake kisele reakcije. Znači, sve što je prerađeno u obliku praha, da li je to saharoza, maltoza, laktoza, glukoza ili fruktoza, stvaraju bazne reakcije. I sve su to skoro isti šećeri. Varka je da mi imamo kao fruktozu, pa fruktoza je još gori šećer ako je uzet u obliku praha, ako je on izvučen iz voća. Jer jetra mora da sintetiše fruktozu. To je problem, znači ona je čak i lošija kad nam kažu prodavnici zdrave hrane, pa ovo je sa fruktozom, pa baš to nije dobro, što je sa fruktozom. Znači, to nije dobro. Pričali smo o šećerima koje se problemi izazivaju, pored toga što stvaraju jake kisele reakcije. Stvaraju veliku količinu tih otpadnih kiselina u telu. I onda imamo razne probleme. Da ne govorimo o tome kako deluju na hormone, najpre na insulin, kako deluju na beta ćelije pankreasa šećeri. Deluju loše. Znači, mogu da oštete beta ćelije pankreasa, mogu da podignu nivo šećera u krvi. Ako se uz to uzima i puno loših masnoća, kao što su transmasnoće, znači margarini, rafinisana ulja, onda ćemo imati još veći problem. Onda će ti molekuli masnoća da blokiraju molekule insulina i molekule šećera i blokirat će membranu na nivou endotela naših krvnih sudova i neće glukoza moći da prođe kroz krvne sudove, uđe u međućelijski prostor i dalje uđe kroz membranu ćelije u ćeliju. I to je isto jedan od problema. Zašto imamo više šećera u krvi?
Ali to ćemo kad budemo govorili o dijabetisu. A jel postoji, mislim, čula sam za neke konkretno, ali ako možete mi kažete tačno koji su simptomi kiselosti organizma, kada je organizam zakiseljen? Čula sam ima to krhkost noktiju, kose i recimo. Pa evo, ja sam to spomenuo na početku, a nisam možda sve. Da, zamor. Zamor ste da... Znači, opšti zamor, zatim slabost, loš san. Tako je. Ima. Šta? Pa za fizičke me zanima, da li se vidi? Pojava, znači, na koži, pojava promjena na koži, na noktima, na kosi, slabost kose, ne kaže da ne postoji drugi razlog. Ali jedan od razloga kiselosti našeg organizma upravo jeste to. Miris znoja je ruža, znači neprijatan. Miris stolice neprijatan. Miris urina može da bude neprijatan. Stolica treba da ne sme da ima neprijatan miris, zdrava stolica. Pod uslovno zdrava stolica. Znači, znojenje ne sme da bude tako kiselo i da ima taj neprijatan miris. To su sve simptomi. Slabost vida, naslage na jeziku, zatim pojave raznih promjena na tabanima ili bilo gde na koži, bilo kakva promjena može biti u vezi sa kiselim reakcijama. Promjene na nivou jetre, slabost rada jetre, slabost bubrega i tako dalje, isto mogu biti promjene. Obstipacija je isto jedan od oblika previše uzimanja kisele hrane. Znači, ako uzimamo previše proteina, kao što vidimo, i šećera, imat ćemo obstipaciju. To je isto posljedica kiselosti. Da, to znači, isto rekli. Da, to su znači isto kisele reakcije. Nedostatak unosa vode isto tako može da nam da te kisele reakcije u tebi. Znači, može to lako da se manifestuje. Česte infekcije, upalni procesi su isto posljedica nagomilanih kiselosti organizma. Znači, sve to može dati kisele reakcije. Tako da, to su neki kod simptoma koji naravno, kažem, mogu ukazivati i na druge promjene, ali u ukupnom iznosu nam govore da je organizam zakišeljen. I moramo u tom slučaju šta da radimo? Da korigujemo ishranu. To je taj problem. Pojačamo bazne namirnice. Naravno, pojačamo bazne namirnice i to je to. Izmanjimo kisel. Automatski. A za vodu sam isto htjela da pitam, pošto pojedine, na primjer, ovu problem ima tu pH vrednost koja je navodno 8,8 i Vlasin ima 7,8 i kao one valjda spadaju u te, ali to znači... Pa vode uglavnom imaju baznu reakciju. Dobre i zdrave vode, imamo puno dobrih voda, znači voda stvara u najvećem broju slučaja bazne reakcije. Tako da je voda isto dobra, to nam i govori koliko nam je voda važna. Znači voda stvara bazne reakcije. Masti, znači sve rafinisane masti i transmasti, to su stvari transmasti, znači prerađene masti i domaća svinjska mast koja nije od uzgoja životinja koje su hranjene tim prirodnim namirnicama, daju kisele reakcije, jake kisele reakcije. Posebno margarinu, to su te transmasnoće. Ta znači transmast, to smo čini mi se rekli, to su znači poremećaji, to su te masti koje naš organizam nije nikad koristio do zadnjih 50-60 godina, kad su uvedeni margarini i tada je to počelo. Znači, naš organizam traži cis masti, zasićene masti koje možemo dobiti iz orašastih plodova. Avokado. Avokado, bravo. Znači, možemo i avokado. Šta? Ili kokos. Kokos isto. Znači, to su sve zdrave masnoće. I može i domaća svinjska mast, ali koja je zdrava, koja ima onaj žučkastu boju, a ne onu belu boju kao mleko, bela mast. To je industrijska mast, znači nije to to. A ribje masnoće? Naravno, ribje masnoće, omega-3 masti su to u stvari ribje masnoće.
to su zdrave masnoće, ali sada imamo problem sa zagađenjem tih riba, pa onda ako izlažemo, šta je problem kod omega-3 masnoća? Kada izlažemo ribu pečenju i prženju, onda i omega-3 budu izložene visokoj temperaturi i počinju da oksidišu. Tako da ne treba preterivati ni sa omega-3 masnoćama, možda je bolje, ja predlažem kombinovanje, znači da ne preterujemo sa ribom zbog omega-3 masnoća, nego da kombinujemo i omega-3 koje dobijamo iz biljne hrane, kao što je recimo laneno seme ili laneno ulje. Ili orak. I orak ima. Pa ima i orak. Pa imamo mi omega-3 masnoće i u zasićenim masnoćama, u ovim drugim, jedan deo omega-3 masnoća. Znači, nikad nije jedna samo masnoća, tu je dominantna možda jedna u najvećem procentu, ali skoro svud imamo i drugih masnoća. Tako da, te biljne masnoće isto mogu nam dati određenu koncentraciju, određenu količinu tih omega-3 masnih kiselina koje su dobre. I, kažem, domaća svinjska mast može biti, ali da se ne pretera sa njom. Idemo sljedeće. Začini. Začini daju, skoro uvek, svi začini daju bazne reakcije. Dakle, začini nisu loše namirnice. I treba ih koristiti. Naravno, prilagoditi ih svom nekom ukusu, da li su ti začini agresivni previše na nekoga, postepeno treba uvoditi začine. Ja sam pristalica uvođenja crvene paprike, odnosno ljute paprike, kao začina. Naravno, bez ruke ne računam začine, jer to je redovna namirnica koju treba koristiti. Znači, ali ljuta paprika, možda malo bibera, malo đumbira, koji nije naš, ali dosta se koristi na ovim prostorima i zdrava je namirnica. Ko podnosi, možda uzme karafilića, možda uzme kima, cinkova i cimet, obavezno kao začin je dobar. Peršun je već namirnica. Mislim, to je povrće koje se koristi, jel? Znači, može. I veoma je važan cimet, koji se uvijek dodaje u ugljenohidratne hrane. Znači, ako jedemo pahuljice ili jedemo žitarice, ili jedemo krompir, ili da imamo ugljenohidratnu hranu, onda uvijek treba dodati jednu polovinu kašičice dobrog ceylonskog cimeta. Znači, ceylonskog, ne ovoga koji se prodaje iz Indonezije, Kine ili Madagaskara, gledamo dokle stiže, nego taj cimet sa Ceylona, zato što je on 1200 puta, u njemu zapravo ima 1200 puta manje kumarina, to je jedno jedinjenje koje u velikoj koncentraciji može biti točno za jetru. Znači, taj kumarin je u ceylonskom cimentu, praktično cimentu smanjen na minimum. Zato treba da ga koristimo, ima ga prodano sa zdrave hrane i nije ni skup. 100 grama košta često i nešto dinara, tako da to nije. Da, to se malo samo. To se stavi malo, kažem, s pakulicama, sa voćem, isto sa jabukom, sa bananom, svakim voćem. Ubacimo malo cimenta, izmešamo to i ako iseckamo voće, i odmah ga jedemo, onda možemo i da iseckamo voće, znači iseckamo jabuku, iseckamo krušku, bananu i stavimo malo cimenta i tu ne ide orak i orasi zato što je slatko voće i onda to pojedemo. Zašto cimet? Cimet štedi angažovane beta ćelija pankreasa da izluči insulin i to je njegova glavna uloga. Znači, on za 20% uštedi angažovanje beta ćelija pankreasa. To ne znači da će on da smanji lučenje insulina, nego što će pomoći da se ne izluči bespotrebna količina insulina. Dakle, blokirat će insulin, jako ima puno šećera, on će blokirati insulin da se ne izluči u velikoj količini. A sljedeće što je, cimet je veoma bitan za kao antivirusni supstanci, zatim
protiv parazita, protiv bakterija, jak je antioksidans, znači protiv upala. Znači ciment jača naš imunni sistem. Deluje pozitivno posebno na belu krvulozu. Cement sadrži isto tako i gvožđa, i kalcijuma, i mangana, i ostalih važnih minerala i nekih vitamina. A ono kurkuma, je li to dobro znači? Pa kurkuma može da se koristi, a nema ništa protiv bilo kojih začina, samo kako ko podnosi. Treba uvoditi postepeno, kažem, zato što onda navikavamo na želudac. Ja sam probao sa decom, ne sa tuđom decom, sa svojim unucima sam probao ciment, kada je bio mali, i stavio sam i dete su malo, dečiji želuci su dosta ovako osjetljivi, jel? Nisu izgrađeni, i vidim, dete povraća. Opla, neko uoči se stavio to. Kad ima na 3-4 godine, možda više 4-5 godina. I onda kažem, daj, da vidim da li je to. Skinem sljedeći dan, nema ništa. Onda opet malo dodam i opet kaže, to. I onda sam počeo postepeno da uvodim malo cementa, pa onda opet posle 5-6 dana malo više, ne puno, pa za decu još manje, malo na vrh kačice, i sada nema problema. Dobro, sada ima 12 godina, ali u svakom slučaju, znači može da se dodaje pomalo, ali da se vidi osjetljivost. Neko je osjetljivije, neko nije. Ljuta paprika je genijalna kao začin, zato što ljuta paprika deluje protiv zgrušavanja krvi s jedne strane, a s druge strane može da zaustavi krvarenje. Znači, ako imamo krvarenje na koži, dobro očistimo ranu i neka mala paprika, recimo, da je higijenski dobro očuvana, možemo da malo pospremo po rani i zaustavit ćemo krvarenje. Zatim, ljuta paprika daje jaku cirkulaciju u našem telu. Znači, poboljšava cirkulaciju, brzava cirkulaciju. Ona je pravi hemokinetik, da tako kažem, jer gura krv kroz krvne sudove. Kad jedemo ljutu papriku, onda možemo osjetiti kako nam ulazi toplina u sve delove našeg tela, posebno u periferne delove, ruke i noge. Zašto? Zato što je dobra cirkulacija. Znači, ona jača kapilarnu mrežu. I prosto poboljšava cirkulaciju i dovodi u sve delove našeg tela dovodi krv i hranjive sastojke. Isto tako, ljuta paprika deluje odlično na podizanje nivoa serotonina, hormona koji nam daje raspoloženje, pa onda budemo veseli, pa može da podigne i nivo oksitocina, ono hormona ljubavi, jel? Pa može da podigne i druge endorfinske endorfine, posebno beta endorfine, pa umjesto kofeina imamo ljutu papriku koja nam podigne beta endorfine i mi se osjećamo lepo. Pa ne bi Meksikanci, tamo ovi Srednjoamerikanci, bili onako veseli i raspoloženi da ne jedu ljutu papriku. Oni su uvek sviraju one njihove mandoline, gitare i uvek pevaju i uvek su onako veseli, raspoloženi, rumenkasti i to je dobro. Znači, ljuta paprika je zdrava namirnica, tako da treba je koristiti. Naravno, uvek početi sa nekim manjim dozama, pa onda uzeti, malo povećavati i eto dok možemo da jedemo, ne smetamo. Evo ima ovde u jednoj prodavnici u pekari kifle sa ljutom paprikom, ali evo okolo. Ja to pojedem cijelu tu kiflu bez ikakvih problema. Recimo moja prijateljica proba malo i ne može mi ovako izgori usta. Pa to je to. Znači, treba da se naviknemo. Ja volim one i ta ljutina se meri u nekim internacionalnim jedinicama. Tako da naša paprika nije dovoljno ljuta, ona je blaga. Meni nijedno nije dovoljno ljuta, svi su navikli na ljutinu, onda mi ništa nije. Da. Samo ne pravim čili. Imaju čili organske iz Ugande, ima gore iz Meksika i tako.
one imaju dosta jaku rutinu i one male crvene sušene. Da, njih je moja kuma sadila i uspela su na male čili. Ne znam duboko oni imaju tih jedinica. Pa kreće se od 250 do 100.000, od 250 do milion jedinica. Do milion, da. Da, to su te jake. Znam da imate neke 800.000 jedinica te čili male, što se plače kad se... Pa eto, i to što se plače, i to je dobro. Znači, one nam prokrvljuju sinuse, zatim suze, a kroz suze izbacujemo, znači, toksine iz tela. Ako ne plačemo iz nekih drugih razloga, jel, kad smo potišteni, kad smo izloženi nekoj patnji ili kad smo tužni, onda bi bilo dobro da se isplačemo, da izbacimo to kroz suze, onda možemo, eto, pomoću ljute paprike, izdreniramo lepo sinuse i oči možemo da zaplačemo i izbacimo toksine, znači i sa te strane je dobro, izbacujemo toksine iz tela. Dobar ren, začin. Isto odličan, znači ren je isto odličan začin i dodaj se, skoro ima istu funkciju kao i ljuta paprika. Pored svega, ti ljuti začini imaju još jednu dobrobit. Oni napadaju te strane supstance, kao što su virusi, zapravo strane mikrobe ili supstance druge vrste, kao što recimo mikrobe, viruse, bakterije, i znači deluju na jačanje našeg imunog sistema. Znači zajedno sa imunim sistemom napadaju mikroorganizme, parazite i sve ostalo, i evo i tu možemo biti zaštićeni. Znači, ljudi koji jedu ljutu papriku retko kada imaju prehlad, retko kada imaju virusnu infekciju ili upalu neku. Znači, ljuta paprika nas štiti od upalnih procesa. A ono, povrh svega, ljuta paprika deluje na eliminaciju i razlaganje masnoća u telu. Tako da, znači, može delovati na neutralisanje tih masnih naslaga i da pomogne i u dobrom i u lepom izgledu, znači u vitkom telu. Znači, može nas napraviti ne samo ona sama, naravno, ali može uticati da naše telo bude zdravo i vitko i da pomogne i u gojaznosti. Tako da, evo vidimo da ljuta paprika je dobra, možda je pogrešno da se zabranjuje ljuta paprika kod problema sa želucem i tako dalje. Čak se i preporučuje kod gastritisa i tih nekih procesa da se pomalo uzima ljuta paprika. Kod prostate, recimo, i tako dalje. To dok stigne do prostate i do nekih organa, nema nikakve ljutine više. Znači, nije to to. Tako da, evo, i začini stvaraju bazne reakcije u našem telu. Imamo dosta koristi od njih. Imamo mleko i mlečne proizvode. Mleko i mlečni proizvodi uglavnom stvaraju kisele reakcije u našem telu, osim obranog mleka, znači nekuvanog mleka ili pravog domaćeg mleka, ono može stvoriti umereno baznu reakciju u telu. Maslaci, kao što je maslac 100% ghee butter, kako se zove, znači to je čista masnoća iz mleka, one imaju isto negde umerenu baznu reakciju. Znači, to nije tako loše, ali ako je 100% čista masnoća, znači da nema šećera i da nema proteina. Kada su u pitanju jaja, znači jaja, kuvano jaje daće kiselu reakciju našem telu, ali jaja koja su meko kuvana daće umerenu baznu reakciju u telu. Pržena jaja daće kiselu reakciju u telu. Međutim, moramo se tu ograditi. Ako neko uzima previše svežih jaja ili meko obarenih jaja, onda može doći u deficit sa vitaminom B7 ili vitaminom H, zato što u jajima se nalazi jedinjenje koje se zove avidin. Avidin sprečava proizvodnju ovog B vitamina i možemo doći u deficit i imati određene posljedice zbog nedostatka vitamina B7 ili H vitamina. Ne mora da znači, ali tako da osobe
koje uzmaju ta živa jaja, to su sportisti neki što dižu tegove i šta znam, tako uzimaju to, nije baš dobar izbor. Mogu doći u deficit sa ovim vitaminom. Zato ja lično mislim da treba biti umeren u jajima i obariti jaja, skuvati ih ipak iz drugih razloga, zbog tih, najprije zbog salmonele, koja može biti prisutna u jajima, pa makar i onim koja su kontrolisana. Tako da je najbolje tvrdo kuvano jaje, onda ne rizikujemo mnogo. Ali u principu imat ćemo malo kiselije reakcije, ali ništa strašno. Znači, sada smo otprilike svi prerađeni proizvodi. Znači, što je ljudska ruka preradila, slatkiši i industrijski prerađeni proizvodi kao što su suhomesnati proizvodi. Konzervirani proizvodi daju kisele reakcije u našem tijelu. Znači, sve ono što je prerađeno, te grickalice, smoki, zatim te čokoladice i još čokolade daju kisele reakcije u tijelu. Znači, vidimo da to nije dobro. Svi gazirani napici ili napici koji nisu gazirani daju jake kisele reakcije u tijelu. Kofeinski napici daju jake kisele reakcije u tijelu. Alkohol daje jake kisele reakcije u tijelu. Lekovi, bez obzira koji su, da li ih uzimamo posebno analgetici i lekovi koji antireumatici i tako dalje, daju kisele reakcije u tijelu, ali naravno, ako su nam neophodni, moramo ih uzimati i ne smemo razmišljati o tome da li će lek dati kiselu reakciju, nego koliko će nam pomoći u određenim situacijama. Naravno, najbolje da ne dođemo do toga da nam trebaju ti lekovi, ali, pošto ne vodimo računa o svom zdravlju, onda mi ćemo prinuđeni da ih često koristimo, kao što jeste. Čajevi, ako nisu u pretjeranim količinama, osim ovih čajeva koji sadrže kofein, kao što je zeleni čaj, crni čaj, neki ima sada i beli čaj, gruzijski čaj i tako dalje, daju isto kisele reakcije u našem tijelu. Naši domaći čajevi, koji su sa ovog prostora, uglavnom daju umereno kisele ili blage bazne reakcije. Procedure poput mehanoterapije, fizikalne procedure, zatim elektrostimulacije ili bilo šta od tih procedura koje se aplikuju na naše tijelo, daju uglavnom blago bazne reakcije. Masaža daje blage bazne reakcije ili bazne reakcije, tako da je masaža dobra, znači da li izvodimo sami ili neko, svejedno. Prelomi i bolesna stanja, posebno teške bolesti, uvek će proizvoditi kisele reakcije u našem tijelu, jer su nas oni dovele do bolesti. Tako. Uglavnom smo sada vidjeli šta se dešava na nivou hrane, loše kombinovanje hrane i namirnica daće nam kao krajnji produkt kisele reakcije u tijelu. Znači, ako hranu loše kombinujemo, imat ćemo kisele produkte. A psihičko stanje utiče? Sad prelazimo na to.
Sad ćemo, ja se trčim po životu. Pošto smo sada vidjeli kako hrana deluje na bazi kisele reakcije u našem telu i kako određene procedure, počev od lekova i terapije, sada da vidimo kako emocionalni status i naše mentalno stanje kakve reakcije daje. Pa logično je zaključiti da dobre emocije, znači ako naš organizam bude pod dejstvom pravih, dobrih neurotransmitera, kao što su serotonin, melatonin, zatim dopamin, oksitocin, CCK, neurotransmiter i tako dalje. Znači, imat ćemo u tim emocionalnim stanjima koji nam daju raspoloženje, koji nas opuštaju, koji nam daju volju, koji nam daju snagu, koji nam daju dobar san, imat ćemo bazne reakcije u našem tijelu. Nasuprot tome, ljutnja, bes, patnja, tuga, beznađe, nezadovoljstvo, svađa, mržnja, ružnoća u smislu ružnih misli i tako dalje, daće nam uvijek kisele reakcije u našem tijelu. Isto tako, ako zbog stresa, napetosti, anksioznosti, neuroze ili drugih mentalnih i psihičkih poremećaja, poput teških depresija, pa i blažih, imat ćemo uvijek opet kisele reakcije u našem tijelu. Kroz podizanje hormona, prekomjerno podizanje hormona, usred ovih stanja kortizola najpre, koje luči kora nadvožnjake žlezde, adrenalina i noradrenalina, koje luči srž nadvožnjake žlezde, imat ćemo kisele reakcije u tijelu. Prevelika koncentracija insulina, također, pa i svih drugih hormona, tiroksina i tako dalje, za strane štitne žlezde, znači imat ćemo te povećane reakcije, odnosno kisele reakcije u tijelu. Isto tako, problem gojaznosti, znači kada osobe imaju veliki stomak, lučit će se inflamatorni leptini, znači opet hormoni i estrogeni koji će izazvati poremećaje na nivou našeg tijela i izazvati kisele reakcije i uvesti u određene vrste bolesti. Jasno je zaključiti da svi poremećaji, znači na mentalnom i emocionalnom nivou, koji unose nemir i nespokojstvo u našem telu i organizmu, izazvat će kisele reakcije. I nasuprot tome, sve ono što nas opušta, znači meditacija, lagana i fina muzika, znači boravak u prirodi, na čistom vazduhu, posmatranje prirode i saradnja sa prirodom, dobra komunikacija među ljudima, dobri odnosi, izostanak mržnje i ta ljubav, pažnja, saosećanje, dobrota, lepota, da će uvijek dobre reakcije na našem tijelu i ispravit će disbalans, ako je pre toga nastao. Znači, vidjeli smo sada kako emocije i mentalno stanje deluju na te reakcije. Da vidimo kako okruženje deluje na naše kisele i bazne reakcije. Izuzetno visoka temperatura i veliko prisustvo UV zraka izazvat će kisele reakcije u našem tijelu. Izuzetno niska temperatura i velika hladnoća izazvat će isto kisele reakcije u našem tijelu. Oluja, olujni vetrovi
jake kiše i slično tome, znači te turbulencije u vazduhu, visok vazdušni pritisak ili previše nizak, može izazvati isto tako kisele reakcije u našem tijelu. Ako imamo umerenu sunčevu svetlost i ako imamo umerenu temperaturu na spoljašnjoj sredini ili u okruženju gde boravimo, onda ćemo imati umereno bazne reakcije. Znači, nećemo imati neke poremećaje, zapravo gde ne dolazi do velike količine znojenja i gde ne dolazi do velike količine traženja toplote, kao što je znači, u zimskom periodu, onda ćemo imati opet dobre reakcije i nećemo imati taj disbalans na nivou pH vrednosti. Isto tako, ako imamo nedostatak fizičke aktivnosti, znači umerena fizička aktivnost, ako nije preterana, izazvaće bazne reakcije u našem tijelu. Koja je to umerena fizička aktivnost? Znači, neko šetanje, brzo hodanje ili brza šetnja na najbolji oblik fizičke aktivnosti i imat ćemo tada ili treninzi koji ne iziskuju puno napora, imat ćemo bazne reakcije u tijelu. Ako imamo izuzetno visoke aktivnosti, profesionalni sportisti koji se bave napornim vežbanjem, imat će kisele reakcije u tijelu. Tako da sportisti koji su profesionalci, koji ulažu sve u sebe da postignu rezultate, ulaze često u stresna stanja, baš iz tog razloga što ne mogu da postignu te rezultate i onda uvek su u nekoj strepnji i tenziji. Naravno, postoji u stresnim stanjima i pozitivan stres. On je dobar ako nam da kreativnost, pozitivan stres, znači to je umanjen stres koji je akutan i trenutan, on će nam dati jedan podstrek da dobijemo bržu cirkulaciju, da nam malo skoči adrenalin, da skoči noradrenalin, kortizol i da će nam zapravo akciju da brže odreagujemo, poboljšat će cirkulaciju i tako dalje. Znači u tom smislu da, ali ovi ekstremni, posebno ekstremni sportovi daju kisele reakcije u tijelu. Tako da ti ljudi kad tad plate cehove tog i novca zarađenog koji su stekli mukotrpno, može se reći, i stvarno svaki dinar koji je profesionalni sportista zaradio, da li je to košarkar, da li je to fudbaler, da li je to neki atletičar ili bokser, bilo šta, oni su izloženi na neki način i svoje zdravlje tom novcu, jel? I postizanju takvih rezultata. Tako da najbolje rezultate daje umerena fizička aktivnost, svakodnevna i stalna. Znači stalna. Ne možemo sada samo kad smo mladi, ili kad smo deca da trčkaramo, i kada smo mladi, ili u 7 godinama, znači fizičkom aktivnošću treba da se bavimo celog svog života, u granicama svojih mogućnosti i u granicama i zavisnosti od bolesti koju imamo u međuvremenu. Znači moramo da prilagođavamo svoju fizičku aktivnost onim normama i onim situacijama u kojima se nalazi naš organizam. Ako neko ima teška srčana oboljenja, pa ne može onda trči ili da pešači ovoliko onoliko. Znači, tu je stručno lice koje će da odredi, možeš da se šetaš 20 minuta, lagano i tako dalje, znači u zavisnosti od njegovog zdravstvenog stanja. Govorim o osobama koji imaju neke zdravstvene poremećaje, imaju određene bolesti. Zdravi ljudi mogu da se hodaju i šetaju i da imaju fizičku aktivnost onoliko koliko im ne pravi problem, ne pravi smetnju. Znači, utoliko. Mladi ljudi treba da idu na kontrolne preglede i kada se bave sportom, ne baš profesionalci idu na preglede, ali ima puno aktivnosti koje ljudi upražnjavaju, posebno subotom i nedeljom, pa igraju tamo u onim šatorima, ili u onim, kako se zove, onim veliki baloni, jel? Pa igraju tamo ekstremno, jure, trče, samo subotom ili nedeljom, jedan dan u nedelji, i onda evo ga vidiš, pao, dobio srčani udar i tako da.
Znači, takvi ljudi moraju da budu oprezni. To je taj nekontinuirani sport i nekontinuirana fizička aktivnost. Znači, moramo svakodnevno imati po sat vremena fizičke aktivnosti. I to je najbolje. I onda možemo da se nekad izložimo i bržem pokretu i akciji, i onda nećemo i rizikovati. Takvi ljudi treba da odu na preglede, da se vidi kako im je srce, kako su im pluća, što je ključno, i da se utvrdi da li su oni sposobni i da neće imati iznenadne neke probleme i tako dalje. To se dešava sada i kod dece, pa evo, došao je do ovoga, do onoga, pao na igralištu i letalno završio. Znači, to je veoma važno da se deca kontrolišu, da idu na lekarske preglede, posebno oni koji se bave sportom i u malim količinama, plivanje, vežbanje, bilo šta, košarka, atletika, znači mora. Ali u svakom slučaju vežbanje, najbolje vežbanje i stezanje, znači kada se istežemo, ujutru kada ustanemo, možemo da radimo one obične verbice, vežbe istezanja. Dobro je da to rade žene, posebno vežbe istezanja ruke, znači ruku da okreće u krug, jer time ovaj limfni čvor koji se nalazi ispod pazuha dobro dolazi do dobre prokrvljenosti i onda imune ćelije koje se nalaze u limfnim čvorima, posebno tu, one ulaze u telo i tada cirkulacija dobro radi i to je važno za žene posebno, ili ona vežba, rad na prstima, gore na držanje, a opet 10 puta, jer tada pokrećemo limfu. Limfa mora da se pokreće samo fizičkom aktivnošću. Znači, ne može limfa da se pokreće, to smo govorili već, čini mi se, spominjali smo, znači srce gura krv i deo limfe, ali limfni sistem mora jedino da se pokrene pokretom, a vežbanje je najbolje. Tako da žena ujutru kada ustanu, 10 vežbica stavi na prste, pa onda tačno se vidi kako ovaj gastrocnemius i soleus, ova dva mišića u zadnjoj loži, donjih ekstremiteta, kako lepo rade i pumpaju prosto krv i vene, znači kroz vene i limfa se pokreće i to je odlično, genijalno. Dakle, videli smo šta sve može uticati na te kisele i bazne reakcije. I sada kada sastavljamo neki recept, kada pravimo neko jelo, onda uzmemo ovako, sada imamo ova namirnica stvara kisele reakcije, ova namirnica stvara bazne reakcije i onda imamo to i u vidu. I odmah kad pripremimo hranu, mi znamo, ovoga ćemo staviti ovoliko, ovoga ćemo staviti ovoliko, ova će stvarati jake kisele reakcije, ne, daj da neutrališemo to. I tako da već spajamo to kako da napravimo namirnicu. Ako znamo i koja s kojom ide, i ako znamo da ova namirnica ima gvožđa, mi imamo problem osobe koja ima nizak nivo gvožđa, onda ćemo reći, evo sad ćemo mi ne dodati ovu namirnicu, ima gvožđa. A to gvožđe će se iskoristiti ako je kombinovano sa ovom namirnicom. I onda imamo taj jedan dobar odnos i mi možemo da pravimo naše jela sami. Ne treba nam nikakvi kuvari po kioscima ili šta ti ja znam po knjižarama, nego kada znamo pravila i znamo kako da pripremimo tu hranu, na koji način ćemo da pripremimo hranu, koji je najbolji način da pripremimo hranu, u kojem odnosu i koliko treba da pojede neko te hrane i kakav je njegov sistem organa za varenje, da li je oštećen, koliko ima godine i tako dalje, onda nam je lako da to prilagodimo i da preporučimo. Ako to ne znamo, onda ćemo lutati i davat ćemo pogrešne savete i neće osoba imati nikakve koriste od toga i neće imati rezultat. A nas interesuje rezultat. Znači, da dobijemo, da pomognemo osobi, da sutra ponovno traži savjet i da imamo rezultate koji će biti pozitivni i koji će da biti preporučeni i drugom nekome. I onda ćemo mi biti poznati kada, vi što dobro radi. Onda će ona reći, idi kod nje, ona će da ti dotera telesnu težinu, ona će da ti popravi stanje dijabetesa, da ne uzmaš toliko lekova koliko uzimaš. Ona će ti spreči proces osteoporoze koji tako naglo napreduje. Pa će onda da ti pomogne kod autoimunih bolesti, da uzmeš manje lekova i da čak eliminišeš autoimune bolesti neke i tako dalje. To su ne eliminiš lekova.
Mi nećemo ići na to da se eliminišu lekovi, ali ako osoba osjeti sama da ima pomoć i da se stanje popravilo i bez lekova, pa kad ode tamo kaže antitela na Hashimoto sindrom, nema, smanjena antitela, pa zašto bi ne uzme lekove? Bravo, odlično. A evo dovoljno ponekad da izbacimo samo pšenicu iz upotrebe i da smanjimo antitela i da ih dovedemo u normalu kod recimo problema štitne žlijezde kada je slabost usred velike količine antitela koja napadaju štitnu žlijezdu, znači hipotireoza. Izvinite, možete samo da kažete za te mlečne proizvode, pošto nismo završili baš šta je to kod njih što je najgore? Velika tema. Pa samo bih hvala, nešto, nekome to interesuje, jer mnogo su, mislim, baš se sada nekako u sve stavljaju i ti dehidrirani. Ajde, pričat ćemo da sutra o tome. Koliko je sati? Pa ima već dosta, 8:30. Znači, sutra ćemo onda da pričamo o tome. Sutra, pošto mi generalno zanimali, pošto radim, kažem, u fitness centru, i recimo dosta su zastupljeni nedehidrirani, kao što je surutka, i to je zanimalo me samo kako to, ali mislim, ja znam da to utiče na kiselost organizma. I ja sam primijetila recimo po sebi, da kad jedem više sira, da se meni to odmah vidi na licu, posebno kupovni sirevi. Dobro, da ćemo sutra da pričamo. Da ćemo sad i po želju. Nije u planu, ali nema veze, možemo da preskočimo. Nije to tako problematično da to preskočimo. A sada možemo jednu manju temicu, što imamo toliko vremena. Šta bi mogli? Ajde da pričamo o postu, recimo. Koliko je post važan, koliko možemo, pošto sada pričamo o kiselnim baznim reakcijama, onda možemo to povezati sa postom. Šta je uopšte post? Post u smislu potpuno izostanak hrane ili post u smislu režima? Imamo post ili gladovanje, znači jednostavno gladovanje, post, smanjeni unos, znači namirnica u određenom vremenskom periodu. To bi predstavljalo post. Znači, kada smanjimo unos namirnica, generalno za 1 dan ili za 7 dana, ima sada ljudi koji po mjesec dana pribegavaju smanjenom unosu namirnica, onda možemo govoriti o postu ili o jednoj vrsti gladovanja. Ako je neko navikao da uzima previše hrane, onda za njega svako smanjenje hrane predstavlja jednu vrstu gladovanja. Znači, on sada gladuje. A zašto gladuje? Da li on ima svrhu zbog koje gladuje? Pa to je ako gledamo po onome što smo pričali na prvom času, da je mjesec dana dovoljno da se izmene navike, vjerojatno odličan način da se nečiji želudac adaptira na manje unos hrane. Znači, post treba da ima svoj cilj. Ne treba da postimo samo iz verskih nekih potreba i običaja i tako dalje. Dobro, i ti verski postoji su često malo, mislim, oni, na primjer, islamski su baš ludi. Znači, post treba da ima svoju svrsishodnost. Šta postižemo u postu? Ja lično jesam za post, znači da se uzima manja količina hrane. Postoji mogu da se primenjuju jednom nedelju. Znači, u toku dana, zapravo jednom dnevno u toku jedne nedelje, znači da jedan dan postimo. Šta to znači da jedan dan postimo? Znači, pićemo samo vodu i ceđene voćne sokove. To bi bilo jedan jednodnevni post. Ne bih sada išao samo na to da pijemo cijel dan samo vodu. Znači, moram u toku dana uneti neke hranjive sastojke koji se svakog dana moraju nositi, kao što je recimo vitamin C. Vitamin C ne možemo da napravimo zaliku od njega. Znači moramo da ga unosimo svaki dan, da bi imali dovoljno vitamina C u toku 24 časa. Jer višak vitamina C koji se unese u toku dana, on se eliminiše i znači nemamo ga. Znači organizmu koliko je potrebno da u roku 24 časa
toliko će i dobiti tog vitamina konkretno. I neki drugi vitamini, kao što su vitamini B, ne stvaraju neke svoje rezerve, ali dobro, oni nisu baš tako osjetljivi na jednodnevnom nivou. Zato je važno da unosimo, znači, te voćne sokove, ceđene voćne sokove, gde brzo stižu ti hranjivi sastojci do naše ćelije. I to bi bio jednodnevni post. Jednom nedeljno, sasvim dovoljno. Jedan dan. Imamo postove koji traju po 7 dana u toku meseca. Opet je to dobro i može da se primjenjuje. Šta tada učiniti? Tada, znači, iz neke hrane koju smo uzimali u nekim većim količinama, mi hranimo se onako kao normalno, jel? Uzet ćemo hranu koja će sada biti manje obilna. Znači, radi se o tome da mi smanjimo u prvom danu malo manje hrane nego što smo jeli redovno. Ako na jednom pređemo u taj post, onda nije dobro. Organizam može ući u određeni problem, jer nije se navikao na to. Znači, posebno ti dugotrajni postovi koji dugo traju, a odjednom su presečeni. Jeo sam do danas, nisam znao koliko mi je dovoljno, a onda od sutra postim. To nije dobro. Znači, moramo postepeno, bez obzira, posebno ti postovi koji dugo traju, moramo postepeno ulaziti u njih. Znači, da skidamo postepeno određenu hranu koja je teška, pa da idemo ka nekoj lagane hrane. I na kraju da dovedemo da to budu neke supice, neke čorbice, puno tečnosti, voće, i to bi bio, znači, taj post na kraju, kada ga već dovedemo na neke 30 dana ili 15 dana i tako dalje. Isto tako, kada završavamo post, sada obično ljudi čekaju jedva da se što više ne jedu, jer su postili kao i onda sada, izdržat ću nekako, ali od sutra kad krenem, ne možemo niko zaustaviti. To je isto loše. Znači, tada post nema nikakvog efekta. On će brzo nadoknaditi sve ono loše što je izbacio iz tela, on će ponovo nadoknaditi ono loše novim unosom iste količine hrane koju je unosio pre toga. Post treba da bude zapravo jedan podsjetnik, jedan pravac u boljem pristupu zdravoj ishrani. Post treba da nas uvede u zdravlje i vitalnost, a ne da to činimo, kažem, iz nekih razloga, da kažemo kako smo postili i kao nešto smo se tamo pričestili u crkvi i tako dalje, da se hvalimo, a da nemamo od toga neke koristi. Post treba da nas uvede u pravilne i zdrave stilove života, da smo nešto promenili nabolje. I to treba da bude svrha posta. Da mi u svakom postu imamo posle gledanje pravilno na zdravu ishranu, na zdrave namirnice. Znači, to treba da bude jedna važna stvar i svrsishodnost svih gladovanja i uzdržavanja od jela. Ako to ne postignemo, znači nemamo nikakvu svrhu. Znači, moramo sada ulaziti polako u povećan unos hrane, opet salatice, čorbice, voće, pa onda podizati danom za danom do one mere, ali ne nikad više kao što smo pre toga jeli, preterano. Znači, to je opomena i podsjećanje da treba da smanjimo unos hrane. Moram ponoviti, nama nije potrebna ogromna količina hrane. Nama je potrebno malo hrane, ali da bude dobro raspoređena i u toku dana dobro izbalansirana. A govorili smo koliko treba obroka da imamo. Znači, nama je važno da mi naš želudac napunimo samo onoliko kolika je njegova veličina, a ne da posle nekog vremena, kada bi ga izmerili, ne možemo da prepoznamo da je to naš želudac, nego ko zna čiji. Ne možemo da prepoznamo naša creva, jer su ona ogromna, nisu više to naša creva, to su creva nekog drugog, a u stvari mi smo to. Znači, to nije problem, to je problem, što mi naš želudac dovedemo u stanje da se on rastegne, a kad se želudac rasteže, kad se ta mišićna vlakna rastegnu, onda se ometa
i produkcija tih kiselina, HCl-a, solne kiseline, to je jedna ista stvar, znači onda skrati se i onemogući dobar rad enzima, znači mi delujemo na to, delujemo na produkciju, delujemo na poremećaj lučenja tih važnih kiselina i enzima koji će da pravilno razlože tu hranu. I onda imamo probleme i sa te strane, znači sa aspekta fiziološkog. Onda delujemo kroz taj oblik i na neadekvatno lučenje hormona koji dovode u pitanje sada ceo proces i onda to ide dalje i imamo poremećaj na nivou metabolizma. To su ti problemi. Zato moramo da uzmemo manju količinu hrane, da nam ostane malo praznog dela gore iznad želuca, a ne da ga baš napunimo skroz do vrha, pa ne možemo ni da dišemo koliko je on. To je taj problem. Vidjeli se kad se ljudi prejedu na slavama, pa ne mogu da dišu. Toliko udara u dijafragmu. Pa kaže, još što sam se prejao. Pa onda, šta to znači? Znači da se sada velika količina energije troši na to varenje, a onda lako spusti ruku na glavu na stol, pa zaspi. Ako je u fotelji nekoj udobnoj, nema šanse da ne zaspi. Obaveza odspava. To je to. Znači, prejeo se kroz sebe. Lepo se to kaže. Ko se prejede i prenapije, taj ne zna ni da jede, ni da pije. Tako? To je to. Znači, post treba da nam i za to posluži. Ako postignemo dobre rezultate u tome, ako smo gojazni pa skinemo donekle telesnu težinu u dobroj meri, ne preterano, znači to smo rekli, jeste, znači neka umereno skidanje, zbog one detoksikacije organizma, da ne dođe do zaglavljivanja u nekim delovima tela, onda možemo reći da smo mi postigli naš cilj. Post ne treba primjenjivati kada smo umno i fizički opterećeni. Znači, ako imamo neke umne radove, neke naučne radove, ili nešto izučavamo, ili polažemo neki ispit, ili bilo šta drugo, aktivni smo u tom umnom učenju ili radu, onda ne treba da pribjegavamo postu to vreme, jer ćemo potrošiti puno energije na to i za postove nam treba energija. Nama treba energija u smislu opuštanja, u smislu popravke na greškama koje imamo. To treba da bude svrha posta. Jer pod postom možemo podrazumevati i lečenje. Znači, možemo da pomognemo razne bolesti da izlečimo ako postimo. Znači, čišćenjem organizma mi izbacujemo, to je isto post. Znači, kada čistimo naš organizam, oslobađamo naše telo od toksina i možemo da pomognemo našim bubrezima, našoj jetri, našem želucu, crevima, našem mentalnom nivou. Znači, mi moramo imati i tada i taj mentalni post. Znači, da se oslobađamo i tih mentalnih toksina, emocionalnih toksina. Ne možemo mi sada da postimo i da se svađamo sa nekim. Ne možemo da mrzimo neke ljude i postimo. Znači, ne možemo da imamo lošu komunikaciju u porodicu. Ne možemo biti pod stresom, jer tada post neće imati svoju svrsishodnost. Znači, mentalna i umna opuštenost i mentalna i fizička uravnoteženost su dobre mogućnosti i uslovi da uđemo u post. U protivnom, nećemo imati efekte. Zato je post najbolje primjenjivati negde tamo krajem jeseni ili negde kada je i temperatura umerena, solidna. Znači, kada primjenjujemo post zimi, a evo to se koristi ovdje kod nas, zbog tih slava i tako dalje, ili u proleće, kada opet nemamo puno hranjivih sastojaka, nije to meni baš nešto najlogičnije. Zimski period je kada gubimo dosta toplote iz našeg tela. Kada pribegamo postu, pošto na hrana stvara i toplotu, to smo reći preko mitokondrija, znači mi sada malo uskraćujemo naše mitokondrije da ne proizvode puno energije, jer ne unosimo puno namirnica, znači da gubimo i toplotu, tako da zimski period nije dobar, jer gubimo toplotu i prilikom posta. Zato je, kažem, najbolje ovaj period, ući u to vreme u post. Ko ne sme da posti?
ne sme da poste trudnice, ne bi smeli da poste deca, osim deca kada su bolesna, deca tada praktično i ne mogu puno da jedu i to je dobro, ne treba mama i tate da brinu i bake kad dete ima visoku temperaturu ili prehladu, treba da odleži, da se odmori, da se telo oporavlja, da se imunni sistem organizuje dobro, i da se odmara celo telo. To je ključ ozdravljenja, a ne uzimati previše hrane. Znači, malo hrane, više tečnosti. To je prava stvar da se dete brzo oporavi. 7 dana, 10 dana ako ima neku virusnu infekciju, bakterijsku infekciju. To je prava stvar, ali dete ne treba tada da ima aktivnosti. Znači, ne treba da ide u školu, vrtić, tako dalje. To je pogrešno. Kaže, na nogama sam preležao virusnu infekciju. Jako loše. Telo je iscrpljeno, izmoreno, imunni sistem je pao i to dodatno opterećuje naš imunni sistem i virus može da se pojavi ponovo. Može ponovo doći do recidiva. Možemo ponovo imati problem da se često pojavljuju te infekcije zato što nismo preležali to. Tako da to hvaljenje, pa na nogama sam preležao, išao sam u školu ili sam radio na poslu, je jako pogrešno. Znači čovjek mora da se odmori, da boravi u prostoriji koja je adekvatno utopljena, znači sa adekvatnom temperaturom, da bude provetrena, da malo jede, da ne preteruje u tome, da svoju energiju usmeri upravo u ozdravljenje, u borbu protiv virusa, u borbu protiv bakterija, u borbu protiv svih onih neprijatelja koji su ga napali. I onda će to trajati jako kratko i neće dolaziti do tih ponavljanja ili recidiva. Znači, neke bolesti uslovljavaju isto to da ne smije se postiti. Upravo, znači, ko još ne sme da posti, znači, pored trudnica i male dece i izuzetno izdurenih i starih osoba, ne sme da se posti kod neke bolesti, koje su teške bolesti, kao što je kancer, kao što su možda teške depresije i tako dalje. Znači, u tom slučaju isto morali bi povesti računa da ne uskraćujemo organizmu neke vitalne hranjive sastojke koji su neophodni. Istina, kod kancera i kod nekih oboljenja možemo ulaziti u čišćenje organizma, ali to je nešto drugo. Znači, kada primenjujemo neke mere da se oslobodimo i da ne dajemo i da ne potenciramo i prosto ne snabdevamo hranjivim sastojcima kancerogene ćelije, ali onda je to izbacivanje nekih namirnica i to je praktično čišćenje organizma. To je jedan drugi oblik i pristup o kome ćemo govoriti kad budemo govorili o kanceru. Znači, to je važno da takve osobe, dijabetičari i tako dalje, znači oni bi trebali da se pridržavaju nekih ili ljudi koji moraju da rade neke teške fizičke poslove ili teške umne poslove, a te ljudi ući u post i ulaze u post, onda ipak trebali bi da uzimaju neke namirnice koje da ne smanje toliko, da ne idu rigorozno u smanjenje tih namirnica. Znači, to bi bila ta svrha posta i to bi bili ljudi koji ne bi trebali da ulaze u post. Eventualno, može nekad neka osoba da uđe u smanjeni uznos hrane u toku dana, bez obzira trudnica recimo može malo da smanje neke namirnice koje, ali to ne smije biti rigorozno. Znači, malo da smanji jedan dan, ali uglavnom da uzima redovne namirnice koje su potrebne, jer sada su u pitanju dve osobe, ne jedna, i zato je važno da se u takvim situacijama ne pribjegava postu. A tu posebno greši ljudi, vidimo, mislim, meni bez veze da kritikujem, jer ja nisam nikad bila trudna, ali vidim da žene često imaju one opravdanje za to što jedu nezdravo, a meni se čini da bi se tad najviše koncentrisala na zdravu ishranu baš zbog toga što postoji neko drugi. Dobro si spomenula tu koncentraciju, znači mi moramo, kada smo u postu, da potpuno se predamo tome, da se skoncentrišemo, da budemo znači, organizovani tako, da imamo opuštanje, da imamo meditaciju, da tada, kažem, najbolje na odmoru, da budemo na čistom vazduhu, da imamo neke umerene aktivnosti, nepreterane, šetnju, lagano čitanje, slušanje muzike. Znači da sve posvetimo tome
čemu težimo. I onda ćemo imati dobre rezultate i po pitanju eliminacije nekih bolesnih stanja. Znači, post je i jedna vrsta leka. Znači, možemo da se oslobodimo oslobađanjem tih toksičnih materijala, mi omogućavamo telu da se samo iseli, da se prosto, da ozdravimo. To treba da bude isto jedno od svrha posta. Tako da li će neko da posti, naravno, i ne možemo ulaziti odjednom, jako je loše ulaziti, sad neko počne greške da posti i kaže imam ceo post da izdržim, a prvi put to radi. Pogrešno. Znači, mora se postepeno ulaziti. Jedan dan, 5 dana, 7 dana, 15 dana, mesec dana, to se radi, znači, par godina se to tako radi, pripremamo se za post. Ali, recimo, neki ljudi koji se pravilno hrane, ljudi koji imaju dovoljno fizičke aktivnosti, ljudi koji imaju dobar balans emocija, oni i ne moraju čak ni da ulaze u neke postove, nije im to ni neophodno i nije potrebno. Znači, imamo određene strukture ljudi koji ulaze u post, ali to su uglavnom oni debeluce, i ovi ekstremno bojazni, mada ima i zdravih ljudi i nema ništa protiv toga da i oni kaže detoksikacija. Tako je, to je jedna vrsta detoksikacije. Znači, važno je da znamo koja je svrha onoga što činimo. I to je važno i u ostalim situacijama. Znači, šta je svrha unosa hrane? Zašto mi moramo da jedemo danas? Šta ćemo postići unosom te hrane? I koje hrane? I koje količine? I koliko smo? Ljudi uglavnom jedu isto uvek. Nezavisno od toga koliko su danas bili angažovani, a koliko nisu. Ako nismo angažovani danas, fizički i mentalno, pa šta će nam ista količina hrane kao juče, kada smo bili izuzetno angažovani mentalno, kada smo morali da držimo neko predavanje, kada smo morali da učimo, kada smo morali da radimo nešto, da čitamo i tako dalje. Znači da trošimo tu energiju koja nam je potrebna za duhovnu nadgradnju ili za neki intelektualni razvoj. Znači, ne moramo istog dana jesti istu količinu hrane. Smanjit ćemo danas. Nismo se šetali danas, pa ne moramo da pojedemo isto pola kilograma ili 500 grama nekog bureka kao što smo juče to uradili. Nego ćemo da smanjimo to. 200 grama, danas smo šetali lagano, odmarali se, gledali televiziju ili razgovarali sa prijateljima, pa manje ću da pojedem. To je normalno. Ali to pravilo koje ljudi sebi kažu, nisam ručao onoliko koliko sam juče, a ništa nisam radio, to je pogrešno. Znači, moramo da prilagođavamo svakodnevnim našim ritmovima i, naravno, još šta je važno za post, da imamo i dobar san. Znači, da spavamo na vreme. Post i to podrazumeva. Ako mi ne spavamo na vreme, mi remetimo naš taj cirkadijalni ritam, 24-časovni, remetimo naše neke neurotransmitere i hormone i opet nismo postigli pun cilj. Znači, i to je važno, da i to upotrebimo u svemu tome. Naravno, ključna stvar je piti dovoljno vode, a ne nekih napitaka koji nam daju probleme. Jeste. Eto, to je nešto što bi bilo važno oko posta. Ako postoji neko pitanje? To ćemo sutra za način. Mislim da je uglavnom rečeno. Sve mi je jasno, znam, stvarno. Ja sam danas, nisam spavala dobro, spavala sam bukvalno 2 sata i malo nemam baš koncentraciju, ali mi je sve jasno. Nije da nisam mogla isprati. Znači, sve se Da, pa sutra ćemo da provjerimo. Tako je. Dobro je da to provjeravamo, jer onda se bolje pamti. Ali evo, danas sam zaboravila te limfocite se zove, ali imam zapisano. Jer to, posebno kada su ta predanja popodne i predveče, kad učimo nešto, onda najbolje ćemo to ujutru da vidimo koliko smo to zapamtili. Zašto? Zato što u našem mozgu se to lepo slegne,
mozak u toku noći miruje i on ima sposobnost da obradi te informacije koje smo dobili u toku dana i da ih zabeleži u hipokampusu gdje se formiraju ta sećanja. I onda i pamćenje i mi ujutru zapamtili. Interesantno, bolje znamo nego posle ovoga, kada bi sad pitao nekoga, on kaže, aha, bolje znam. Evo moj ono kaže, tačno, ja uoče kad čitam nešto i posle oču se preslišam, ne mogu dobro setiti. Ali ujutru se najprije setim toga. To je taj fenomen, znači da se naš mozak je plastičan, on ima određenu tu strukturu koja beleži to i onda kad se malo odmori, opusti, onda ujutru izvijenu nova sećanja, obnavljaju se ćelije i mi se sećamo bolje toga. Tako da ćeš ti ujutru, tako je, znači sam... Sutra ću biti pametnija. Sutra je znači, sad sutra da vidimo, da se dogovorimo kad... Jeste vi rekli u 4 sutra? Morat ćemo malo ranije, jer u 7 imamo ovdje dodaju diploma i onda bi morali malo ranije, kad ti možeš? Pa ne govore već od 2, ja mogu oko ono. Od 2, znači do 5. Pa on to prekasno. Pa dobro, nema veze, ti kažem, mi vidjet ćemo dokle možemo, pa onda ćemo nadoknaditi to neki drugi, ali nije problem. Nije, meni se odgovara. Ja imam neke obveze samo u 12, pa da ne zakasnim, da kažem jedan pa da zakasnim. Pa ajde, od 2 ćemo. Od 2 pa tu negdje, tako. Može 2 pa do 5. Može 2 i tamo treba nešto u smislu. Da. To vam posla kad već imamo predavanje 30. 5 sati, da. To je 29.